Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Selerden her biringer koyçuman siyaktуу. Allah mına oşol baş yedirgen nersedен эртең suralasыңар дейт. Kede bugün erkekler daima aytıp kelebиз, үй бүлөдө кожоюнсуңар, жетекчисиңер, жетекчилик кылган кызыңа, аялыңа, балаңа, небереңе жооп бересиң деп. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Мен qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a." Kim bir adamды өлтүрө турган болсо, жөндөн эле, aw fasadin, же bir fasad, buzukулук таратыш үчүн, ал бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө тете. Kimde kim жөндөн эле bir adamды өлтүрө турган болсо, же жерде bir buzukулук таркатыш үчүн, уруш чыгарыш үчүн bir adamды өлтүрө турган болсо, бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө tete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men awana bi qatli mu'min velev bi şatri kelime." Kimde kim bir adamды öldürüş üçün jardan bere turgan bolsa, bomba alıp berip, pistolet alıp berip, avtomat alıp berip emes, velev bi şatri kelime, jarım söz menen bolsa dagı deydi. İşaret kılıp koydun. Urup koy, teyip koy, ırgıtıp koy dep. Velev bi şatri kelime. Jarım söz menen bolsa dagı. Erten kıyamatta Yusun min rahmetillah, Allah'ın rahmatından ümitsiz dep dirilet deydi. Allah'ın rahmatından ümitsiz bul dep dirilet deydi. Jaratan Allah Taala keremetli Kur'an'da "Ve la taqtulu awladakum bi khashyati imlak." Baldarыңарды daga alбай kalam dep korkup öldürбөгүлө deydi. Je bolbosam "Ve la tulqu bi aydikum ila tahluka." Özüңөр ölümgө türtpөгүлө deydi. Özüңөр ölümgө alap bара турган иштерди кылбагыла deydi. Mana oşol adam özün ölümgө türtkөndөрдүн себептеринин бирөөсү бул бүгүнкү күндө бизде уят саналбаган, nabarot toylarda sıymıktanıp ustolдун üstüne koyulungan arak. İçip alıp özün bilbesden avariya başka bardık arakın aynan bolup atat. Tek kana öz avariyalı ölüp kesse bir jön. Artında salıp algan balдар менен koşa ölgöndör. Je bul jakta bir jakşına öz jolunda baratkan 20-25 жүргүнчү менен baratkan marşrutkаны urup başka urup kança adamdын ölümüne sebepçi olup atat. Özüңөр ölümgө türtpөгүлө deydi. Bugün den soğulukka ziyan bolgon nasi, sigaret bardığı mına oşol Allah Taala'nın özüңdü özüң ölümgө türtpö degen ayatıga düşöt. Özüңөрдү öldürбөгүлө degenge düşöt. Mehrümdü Peygamber özünün kutu hadislerinde eğer bir pende toğga çıkıp özün toğdan taştap ölse deydi. Toğga çıkıp özün toğdan taştap ölse, bugün etajdan taştasa, balkondan sekirse, erten tozokta anın azabı oşol urulup tübölük tozokta azaptalat deydi. Tüyüne jetpey koyot deydi. Özün özü kol salganda toğdan sekirip, zoğdan sekirip, daraktan sekirip, balkondan sekirip ölgöndür. Erten kıyamatta azaptan azap menen azaptalat. Şol janak toğolonуп жүрүp azap çeket deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim özünü öldürüş üçün içe turgan bolsa, içip öle turgan bolsa, tozokta oşol dayardalgan tozoktun ularından içip, oşonon menen kayra canı çıkıp, kayra can berilip, kıyam tübölüktü oşol jerde oşonday azapta kalat deydi. Eğer kimde kim özün temir menen öldürө turgan bolsa deydi. Bugün lezo menen kolun keskenler var, tamagın keskenler var, kökürögüne bıçak sayıp alganlar var. Erten kıyamatta tozokta tübölük oşol temir menen azapta alıp ar жерine nayza, kılıç, bıçak sayılıp alınıp mına oşol azap toktoboston tübölük ulanat deydi. Urmattуу ata eneler, bugün uyulduk telefon barыбызda var. Bugün biz murdakıday alamda ne жаңылык eкен деп
gazeta satып alып okubay kaldık. Bugün biz keçki saat 9'da kiterge koyup Alatoo жаңылыктарын көрөлү debey kaldık. Bolup atkan jerinin promo efir moğunun körüp atabız. 15 yıl murda, 20 yıl murda bir jumalık жаңылыктарды kütüp körötelek. Pendelnik günü moğunda iş boluptur, vtornik günü moğunda iş boluptur dep. Bugün bul jaktan tüz körüp atabız. Hazır 12. etajdan koronanın üstünden Oştun sentrinden bir kız sekirdi. Mına milisiyalar tavıp çıktı işkuvanda. Bir kızdı kömüp salıptır mana agorotun içine. Pramoy körüp atabız. Mına oşol pramoy körgöndөрдүн dagы birөөsü күнү keçe Oş şaharında, mına oşol Tatandın janında Karl Marx mektebinin aldığında 4. etajdan 7. klasta okugan iki kız taşaptır, anı da pramoy gördük. Birөөsü nasmert oşol jerde ölgön, birөөsün Balinsaga alıp ketken, öldü ölbödü bilbeyim. Öle turgan şalden geldi de başı jarılıp kettir, dene müçösünde bütün jeri kalbaptır. Başı teşik deydi. Urmatlı ata eneler, je bolbosam, jalpele musulman jurtçuluğu. Ölüm hak dep bilebиз, ölüm bar dep bilebиз. Bирок kebir senin jaşooңda payda bolgon köygöydü ölüm çeçpeydi. Kede bilimsizlik kılıp, nadandık kılıp, ölüm menen bir problemanı çeçemde oylabı. Jogorуда hadiste paygambar kimde kim toğdan sekirse deydi. Bugün balkondan sekirse. Erteң tozakta ırgıtılıp tübölüktü azapta kalat deydi. Bıçak sayı ölgende kayra bıçakta alıp azaptalat tozakta deydi. Kede ölgende başkada kısımdan başkadan ölse dağı başka. Bирок bugün kede aytkandın oğuzu jaman, ıylagandın közü jaman dep aytsak uşum oldu eken tapkan teması kыздардын kiyimi uzun kiyin deyt, жоолук deyt, başka deyt dep oturup bugün belkim biz İslam talap kılgan bir talapты atkarbagandын ayынан ушундай болуп atattır. Belkim oşol kızlar kıska kiyingenin ayынан uşul işke bargandır. Kudayıma şükür. Bugün oşolordun ölüm sebebi emne de biz deseniz %99%. %99%. 100 adam uşintip ölgön bolsa, 100 kız uşintip özün özü taştap, özün özünü asıp ölgön bolsa, 99'u zorduktalgan, boyunda olup kalgan, süygönü taşap ketken, kaçıp ketken, oşoğun ayынан gruppalaşına uyat bolboyun, ata-eneme uyat bolboyun dep, oşoğun ayından ölü utat. Kredit төлей албай, bankrot bolup ölgön bir da kız yok. Bugün жеңил ойлуулuk kılıp 8. mart'ta bir belgileysiңер. Жаңы жылda bir mayram kılasыңар. Oşal mayramda başkada bir gül vermiş bolup başka kılıp mamalak karmatıp janakı eki puttu hayvandardın kolundan kumarın karmay albastan жарым saat valısqa düşem dep bugün problemanı 12. etajdan sekirip çeçip otadı. Allah Teala keremetli Kur'an'da peygamber jönötkönün maksatın وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Muhammed, men seni alamga merim, rahmat katarı jönöttüm deydi. Merim katarı kelgen peygamber baktılуулuktun sırın, jolun, erejesin körsetip ketken. Bugün akılsız ümmet, jalkoo ümmet, oşonu ukpastan, okubastan biri asını ölüp atat, biri jarılıp ölüp atat, biri zorduktalı ölüp atat. Biri özü taşısa birin bar türtü verip atat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugün silerge diningerdi toluk kıldım deydi. Allah Teala Kur'an'da akırkı düşürgen ayet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Diningerdi meselelerge bugün toluk kılıverdim. Ve atmamtu aleykum ni'mati. Meselelerge bugün nimetimi toluk verdim. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Selerge İslam'dı din kılıp bergenime özüm razımın deydi. Bu din Allah razı olup bergen din. Allah razı olup bergen dinde kemçildik yok. Allah razı olup bergen dinde asını alıp menen jol problema çeçilbeydi. Allah razıcılık bergen dinde birin biri zorduktabaydı. Bu din baktılуулuk menen bizdi kamsızdap kelgen, kamsızday alat. Eger oşoğa moyun sunsaң, erçiseң. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men özümden keyin iki nerse kaltırdım. Allah'ın kitabı, özümden sünnetim. Eğer uşul ekosun bekem karmasaňar, lan tadillu abada,
түбөлүк адашпайсыңар. Түбөлүк кыздарың өзүн балкондан таштабайт дейт. Бүгүн сүннөт менен Куранды жештирип койгондун айынан мына ошентип бири коронадан таштайт, бири 9-этаждан таштайт. Бирин бир апарып көмөт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Биз мусулмандын балдарыбыз, мусулмандын кыздарыбыз. Биз динге кайтышыбыз керек. Биз мусулманча жашашыбыз керек. Мусулманча ой жүгүртүшүбүз керек. Биздин дин өлгөнүңдөн кийин сенин артыңдан төлкө адамдар жакшы сөз сүйлөсүн дейт. Биздин дин менен жашап жүрүп өлсөң сыймыктанабыз. Машалла, даватта жүрүп өлдү деп. Бүгүн кээде мынтип астыны башагыл өзүн таштаганда кимдин оюна жакшы нерсе келет? Айткылачы, ошо 7-класс кызда кредити барбы? Банктан акча алып төлөй албай калдыбы? Үйүнөн кууп чыгарып койдубу өзүн өзү өлтүргүдөй? Бир эле проблема. Телефондон жазышкан, бир жолу жолуккан, экинчи жолу жолукканга чейин муну ташап, мына мен силерге муну мечиттен айтып атам. Мына балекетти балдарыңардын колуна карматканда контролдогула. Өзбекстандан Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф деген улуу алып өткөн. Эркек менен аялдын телефондон түз, эч ким көрбөсөн, WhatsApp'тан, Instagram'дан жазышканы экөөнүн бир бөлмөгө кирип алып, жалгыз калгандан айырмасы жок дейт. Группада башкада жазсаң, анда не деп жазганыңды карап турат, атаң, апаң. А бирок жеке өзүнүн номуруна салам, кандайсың, атың ким, жолугалы, аял менен эркек өзүнчө жазышканда Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф айтат, бир бөлмөнүн ичине экөө камалып алып сүйлөшкөндөй дейт. Бул бүгүн контролдо болсок, акыбети жаман. Бүгүн динге кайтпасак, ойлонбосок, ойгон болсок, бул али башталышы. Бул эми өркүндөй баштады. Эми жанакындай популярный программалар чыга баштады. Кээ бир балдар, атайын уже телефонго байланган балдар тууралуу кинолор чыга баштаптыр. Зомби болуп калды, телефонсуз жашай албай калды. Бүгүн мектепке бара элек 7-класс балдар. Кээде мына аркада отурган менен сабак алам деп келген жаш балдар, куфтанда кирсем, бардыгы бурчта. Бул жерде аксакалдар китеп окуп атат. 15 жана силердин жөнөткөн балдарыңар мынтип бирөөнүн телефонун 17си карап отурат. Мана аксакалдар тирүү күндө ушундай. Мечитке балдарыңар келет, 5те окуган, 6та окуган. Зомби кылып бүттү. Илгерирээк ислам тарыхын карай турган болсок, Абу Ханифа бир күндө 2 жолу Куранды хатым кылат экен дейтилик. Китеп булатарында ушинтип жазат, Абу Ханифа бир күндө 2 жолу хатым кылган деп. Бул акылга сыйбайт болчу. Бирок устазым Абдушкур ажы айткандай, бүгүн үммөттүн мына телефонду караганын карап туруп, таң калбай калдык. Анткени Абу Ханифа бүгүн биз телефонго зомби болгондой, Куранга зомби болгон экен. Уйкудан турар замат бир карайсың. Намазда бир карайсың, башкада бир карайсың. Атайын ушул бул шарият болуп калды бизге. Телефонуңарды өчүргүлө деп намаз баштайбыз. Өзү сабыңды түздө деп башташыбыз керек эле. Кудайдын астында турасың дешибиз керек эле. Бүгүн телефонуңузду без звук кылып алың, телефонуңузду өчүрүп алың деп баштайбыз. Бул кадимгиде биздин намазга чейин кирип кетти. Проблеманын бардыгы динсиздик экелер. Эгер балага телефон берсек, компьютер берсек, мына ошол жанакындай ата-эненин көзүнчө залда башкада болуш керек. Компьютер өзүнүн култап алган комнатасынын ичинде болбош керек. Биз бардыгыбыз телефонду карматып койдук. Азыр бириң да берчи кызым деп туруп шарт телефонуна кире албайсың. Бардыгы пароль коюп салган. Пароль койгон жерде телефон кармаган арам. Биз пайгамбардын үммөтү, пайгамбарды сүйөм дейбиз. Эртең кыяматта пайгамбардын шафаатын талап кылам дейбиз. Бүгүн пайгамбар келип туруп, мына жөнөкөй эле мына токтолгон чоңдорду силерге деле. Же пайгамбарды мисал кылайынчы. Мен эле азыр үйүңө барам десем, дамла кире промой алып кире аласыңбы, алып кире албайбы? Үйүң даярбы, даяр эмеспи? Молдону бир 4 аксакалды тосконго. Постоянно шариат менен жашайсыңбы? Аялың барсак жоолук менен чыгып тосуп алабы? Же болбосом азыр таксир бериши телефонуңузду бир көрө десем, мен дамла көрө берин деп колума кармата аласыңбы? Бул телефон 200 грамм чыгат. Аябай жеңил. Бирок эртең кыяматта кыяматтын таразасы көтөрө албай турган күнөөлөр мени алып барат.